kubanza turebere buriro bunugwija ibara hati ya sia version zinga turamanya hariho Sudani manya hariho bundi bujo ubwa hati Uganda mu managing variants ziri kwinganaje ho baramutebekana Ebola tujirwaza omwihanga ryito rya Uganda tugwo kubanza tugwa kabiri kandi tumanya ngo Ebola n'endwara irukwita abantu Ebola egi nerwazwa akakokwa kuba kweta virus akakokwako kine strains ziri different hariho itweta bundi bujo hariho itweta Zaire hariho itweta Sudani nezindi ninka strains nkamukaga ezukurwaza Ebola konka Uganda so far twarwarizemu ya bundi bujo ya Sudani ne ya Zaire haza kutukubantu gamba strains ezo abantu bateka ngo bundi twagira ngo virus ne Ebola bundi bujo bateka ngo bundi neruga mu bundi bujo nka district hapana tukokiri virus ejo nkibanki manyisa ngo umuntu gwo kubanza kuza kujimanya ekamanyirwa umumwanya ogwe konka tukimanyisa ngo eshaheji erubundi bujo hapana no byakuba Ebola Zaire nkimanyisa ngo umuntu gwo kubanza kuza kwata kakokwako umurwiro wo kubanza maybe akari nko muri Zaire actually tukatandika kurwaza kugira uburwire bwa Ebola nkarukumo rwena nshanju na mukaga kandi turent managing ko turwaza abantu bendware ejo kusiana hati ejo nkimanyisa ngo mihanga ryitu twinemo abantu abakubasa kushomesa no kumanaginga indwara ya Ebola kugira ngo itakatwita Omudiye chongo mzamuka kubuza watu jamuno buriro bwa virus oburiro bwa virus kujanjara kwikomu bantu itito abantu batosha kuruga muntu kuzandijo no butambara we bari mnonga akakokwa ko kutweta virus nakatura omukahundu obuhundu nibwo bukutura no buriro naka virus ako konka ko tukakurwara nawo hata kahunda ko kakuzanka habijuma kabirya omwekasigaho nkecwika nchakaro mwana kibari ngo mfamu agwachi ahamyembe gurireho omwagwachira guriya omweka kibakatekami ashika akatekami wija wakwata hunengaro zawe oyihaka kokwako ninge bikashohoza umushanga wakwataho so kuko bikwataho hataka kukaza mu ngaro zawe kaheza kuza mu ngaro zawe hatiwo tanabire ngaro zawe ngo kutukugamba okwato munyindo okwato mukanwa okwato mishu hataka kuko kataho mu mubiri gwawe kaheza kutaha mukaza mushagama na no umfurubi zombiri nkama trante nkamizgo misho nkenkari nabindi now hataka kokwako kaheza kuza muno mututu okujanjara kwako wijo iwota rwire ukakwata hariyo gor kubarwire ukakwata nkahatutuye waheza kumkwata hoti etweta direct contact ushango mbirwa go hetutu akakokwako kashohora kazahangaro zawe umucu shanga yakwata hameza nkaha nkato kunakwataho yakasigaho wija ukakihaho utanabire ngaro zawe ukihaho garuko kerwaza mwene cyinchimanyisa ngo bwiro bwinji nitwe turukwerwaza ahika kuba karuwa utakwasireho kaburo ukanabe wabo utakwasireho nikimanyisa ngo tukakuza mu magaragawe kakakurwaza so twine kushanga ngo wakwata ibintu bikumshohoraho wakwata hamyende yaba nakozesa wakwata surface yona eyoriya yaba yine hataho kihaho oyerwaza bokanoza kwato misho no munyindo akakokwako katahe omagaragawe kakuretera ubugwiri na akakokwako kakweza kutaho magaragawe ntukirakahe abashomire ebya research bakagira ngo tukakwerekeraho obonero omwe kaheza kutaha mu gahereza isandisha nibyo birabira na kimwe kabanuka kura abamwe basa kufuna ubonero ombironka mushanju konka mwene birabira na kimwe byabitaka hwireho okwasara kantu ako ntbatakagira ngo safe nikabasa kurwa so incubation period yako ne birash abiri na kimwe nawo kakweza kugira ngo kagume omubiri gwawe omuriye byo biro amo wanuza kurwara hariho ubonero bwo kuza kwereka ohemba murro oterwa mutwe ushasha munda ingingo zishasha uhururu wiki abamwe bagira na diarrhea now hatu wagumuzamu utarebire mushaho akarakuka kuyamba kureba icyo gukora ushanga ngo na organs zo munda zatandika kusisikara hata hutandika futana keshagama kureta ushagama munyindo no kujirukana nebinde bicweka binde openings ibyeshagamira kubasa kureterwamo haza hano hundu kugira nti wahura wagira uko washasha jeza ho yirukangwe ko mwirwaro
obagambire barebe ko babasa kuyamba nangwa umwana kugira ati kumpurira obonero obwe natekateka ngo n'umushwija nakebeza umushwija nashanga gutarumu ninga narye mbazi y'umushwija nashanga gutarumu nakebeza typhoid ahubwo obonero obwo noshanga bwona n'umuntu w'umushwija nabanwe yayireka yabagura umushwija ninga typhoid n'ibindi so kwakweza kugambira ati hato banzo mubuza obire wabwine nk'umuntu orukurwo mu mwanya ogurumwe Ebola nka hate cyo kurebera aho tumanya Kampala twine Ebola aho kuba kese zone zitwabwine nkihanga zigo mu Kampala ahanda Ebola nyingi no mu DRC Congo so washanga ngo oyino ko muntu ogwe arukurwo myanya ejebiri no tandika kwerarikira yene cya kabiri yari umushaho nkanye itonora ntitunga barwire bingi bakurwo myanya itari yemwe nemo so no basafite kateka ngo bundo mu process yo kuragura nimbasa kuba ntungira uburwirobwe hata ngo buriyo nugeza ho kwimuka no kureta ubonero umurye cyo ntwenda kumanya watshoborera ukukara ubiro ukarukumara umubiri rw'abantu kandi ekikuru munonge cyana rebe ntaniseri ya Ebola na COVID no kugira ngo COVID was airborne kena biro nerevero mwisyo so ejiyo neravera body contact kugira ngo wakwata umuntu no basa kurara ububiro so umurye cyo nyenda kubuza natural remedies zitabentura homka ma boosting immunity ebimwe bikora bikoze umuntu nakwirukangira kuza kurondesha biko puriremo na misconceptions za Ebola ezinkwenda tugambeho ebintu byite byo gutosha nabasa kutuyamba ho bari mnonga ebintu byo gutosha omukakoko ka Ebola tubikuza kutuyamba ico kubanza ntumanya ngo Ebola teyine mbazi oguru specific nko kwa kujya tananu biro mushujani mbasa kumira kuroro kwine apana Ebola teyine mbazi nguguryaho ebye byo kuza kuronda ebishaka ngoze kubirya tubikuza kwita virus ejo echango munonge kikuza kwita virus ejeje ninge kikuza kuyamba kurango tuwajitunga no kujerinda abo kuba no kuba twababwine ntubahereza supportive treatment yashoza munonge shagama muheze shagama cyabanaidangamizi mugamuhereza nkebyo konkate yine mbazi ogwabireho nangwa abo mwendo baheza babuza ngo ntubasa kutunga twakabwine vaccine yo khereza abarwirabo nubwo ba research bari bageza aho kugironda konkesha y'igiti tugine mbene cyangwa munonge kitukugeza aho gukora no kugira ngo oyerinde utakarwara kandi cyacabireho warwara yirukanga oye reporting utungo bujanjabi ubu kubasa kutunga ubundo kabucuruho so umuriye cyo nkimwe nkabashaba kwakira abantu aba mucizeyo kubayamba mutana mnongo muntu ari harogo mwagira unabasa kubana ubwo ariyo natungo bonero wo kubanza kandi hari no gwari ya stage ya muheru kumangu mwenu wariyo mu images ene time mamagara general go mu message ngoko naheza kucigamba mutebekana sawa program abarwira bo kuba kwija government eterireho ebintu bingi mnonge twasa kwerinza nkabashaho kureba ngo tutwakwatwa burwowe kandi twaragurra nabo babwine kugira ngo bakagaruka batebekana icyo kubanza ibintu byo kukozesa kwa kuba hari outbreak nka hatesha heji tubyine none manyoti nyino kujwara kurungi nkerinda nkakora barrier kurango tunakwata body fluids zo mu rwirogwe kandi nimba nyino kumaragurra kurango yarga nko kuneza kugambira yana itengeshaga manote no kujumuhereza yana itenga kuzaha drip no kujumutekaho konko yerinziri embazi sofa eitweta supportive treatment government egitwire tujine kana yabetaruho konkati no byatuburire ruyari eshaheji nkito nkirwaro ryambarra twakabwine mu rwire wa Ebola abakwija bino bonero nkobwe abantu bakabatina mu community bakabareta ningo umwaka hura yerekera kija hinabutuye twatungire abenjero nkejo konka kutubihireho byo kucebera twari mu UVRI kandi bijana byereka ngo batibine bwokobwe twabasigura mwene shaheji umurimbarira tukirije konka kitumuza nzaguma turije so twinoguma twerinzire kandi hajura umuntu wabona aruko rwo myanya nkejo ayino bonero geza ho kumu reportinga ninga shumwe encouraging na wazo mwirwaro bageze ku mucondoza kurungi atakare to burwiro bakabuto mu ihanga ryetu ba kutwara samples nizimara bwire kwingana kugira ngo mumanye ngo either mental negative ninga positive eshahi 12 nizibana zimara twakuyeho shabwama twina ba hub system aba training yo kutwara samples ezo Entebbe so no bagitwara umushahi 12 zoba babantu batugambira results so tutukarenze wakana bwo cyagira ngo cyarenga ubona tikurenze shahabirnina konka sofa ibitwabwine
omushayi 12 batwine results z'abarwire bitu. Yes, Mbara Regional Referral Hospital ni handling abantu bingi na mnongo muri ankore region. Apart from medical nkimwe hirwaro nka Mbara Regional Referral Hospital mwatebekanizeho mutakugira ngo ubase kubana umurinda uburiro ubutija kunuya kandi ubwakubasa kuba bwizire mubase kubana umurindira umwanya gute. We bari mnonga actually itunkirwaro nitukora aha ngenderwaho ya Ministry of Health. So twine surveillance system yeje yo kugezaho kutrackinga kunda benaba nayireka mu ubugwirobwe. Surveillance system negarike nyimereba ubwo wabagine ahirukiro kushitama noha ahirukiro kurya noha omukaye barubata yegeze he tracinga. So abantu abo bona babateko kuba monitoringa for 21 days kurebora agiro ubonero bamwiheyo. Icyo nicyo kubanza. Icya kabiri trainings eshahije yontereza information community kubagambira ngo kwa kugira kibareba bakitugambire kandi nabashaho bonka kuba twine mu marwaro nabo twongere kubashomesa kugira ngo kureba umuntu ari no ubonero bwe araka kumanya aho kutandikira. Icya kashatu government ejerezeho kuteka security personnel aha border points kugira ngo abantu abakorwa Kongo ahita kumanya ngo hatesha y'igi harukubi babazibira kutaha umihanga abako no takumanya umuntu yakabakiri mu incubation period takuka kuno yakarwarayo. Government yagarka yazibira entambura hata kazaferi tuzukwishizwa bakorwa kuri yakwija kunuya abako no mango abantu babasa kuzirabamo na menyoni tuzukwisha. So ebyo ni some of the methods as government etireho kureba ngo yagezaho kukingira okwija ko urwirobwe konka no cyako bakitaryecho ntugezeho kugira ngo buryo nka harabari oyerinde hariho emcho yitu nkaba Africa especially nkabanya Uganda yitu kuchira kosa practices tokaraba hamuntu totamura mukizi nonda muhe kwato mungaro nonda ngo haginge nonda ebintu nkebyo nibane bikuteka akabaka hango umuntu munamukiza ha distance one wasa making a 2 meter distance from you and that person jeza hoben howaza kugira ngo utakaba in contact kandi cya kabiri twego kuna abengaro zitu namaharu twantu nabengaro hariho bunkuza nko mu hoteli ningo omuza functioners nkasheka ushanga umuntu ari nabengaro agira atengarozi ngogo yanaba ubwo ryo nabezo ahagati yeno noze tiyanabaho aha habwarabwa higuru tiyanabaho ebi byarabishija yabisigayo ushanga mwatirehe byarabyongiro ko misho added nails so koko bwaza yo kuno bugumayo bukuretera warwara. So icyango mnonga no kuranga twayirinda kandi twanabejengaro zitu twavoidinga contact n'ibintu ebyo mu rwiro rwa kubarumu aho ntuje kubantu manyangu obwire ntuba twabaho twabinda wabgamba bina ukata nahurira mask think mu bantu jetaga mask te kwetengwa ombwire bwa Ebola ne yetengwa munonga twaba turi habarwire abako barwire muyo tumukoraho ahabo kuba burwiro nko kunaiza kuchigamba nagira ngo obwiro bwinji nubugena na body fluids. So omuntu yatizire akakwataho ninga akakora ekikora akachukutekaho reality ino ko kushimye kuba n'urwara waburi at distance. So yokusibo mutawo tujire mask buramona tujire mask nko bure bwa covid tutukishira kubinka wejinga ahabo kubate kutuyamba munonga ichango munonga cyukutwara burwiro ubu n'engaro zitu. So our hands are the best enemy of ourselves. Yes, wagamba shintu cha isolation kano kutrackinga contact abakwatine no muntu arabanda bakutina mukugira ngo ngo rero bakutwara mu quarantine shino jangu norga muninga bakutomirwaro abantu babonto ndo bahumuze kugira ngo bakudetectinga kuba contact bakutwara neco kurinda magaraga ukonka abantu batakatoroka because arukura ngo yo mija kubaronda nangira atahakande ntargaho bagira ministry y'amagana ndakwira kunyakira. We bari mnonga ministry y'amagara n'abantu abo ya training bakaba bakugu nkesha heji wija tokabura wakoragura ninjwara kurungi ninkoragura. So twine yo ba doctor na naha tubineho twine mwabanasi twinemu abo cleaninga they have a special training kubahereza kureba ngo bajanja babarwire bitu abo burwiro actually shane nango ekinayibwa okugambaho no kugira ngo cyabaho mu rwiro wa Ebola yafa
omuntu ogwe aine special treatment ebakorera omurambo gwe ahubwo ko umurambo gw'omuntu ogwe nuguba gwine obukoko bwingi bwise nibushohora niburondo kubirabeho mwenzi bahisa bacaro tubarishe kumukungana apana tukwikiza ngo mukoreho mumwerundaneho ashimiye kuba nabayine ekitweta team a trained tugeta barrier team niye shimiye kuba ne mukwataho abo ko ine protectingirwe so konka warwire otakafire ruyarabashaho tubine nanye ndiyo mwahari yabo so mwe nabantu babasa gukora urufungo runomo konka batakashika hihi no muntu ogwe ashayo kuzika tinkuza kugira ngo bakore urufungo runomo ahabwo kuba nanagizire ngo contact n'ekintu cyangwa munonge kimwe kuba tufokasingaho ko kugira ngo bakore urufungo cyangwa abantu bingi baza kwija mutandike kuramukanya mutandike kushitama hamwe akwate chikopa chukhereze so kwa kuba hamwe bira contact yo mu rwiro rwo turi ntuzika eshaheji nchimanyisa ngo niyo wenka noba uriye suspect ashaheju ningo riye contact kano basa kugira ikizo cyango so urufundu kira kugira ngo those gatherings actually na ministry of yebyamagare shaheji gatherings omyanye jerumu y'abantu bakorwamo abirobwe ningira na gatherings kuzikiriza abo kuba ne kuteka akahango kamagaragawe turi kwiro kuhendera wagira ngo Uganda mbaze tubasize kwantu managinga uburiro bwa Ebola na strangers uri kwija success stories mukimwe nkabashaho niziha kugira ngo over the years mu managingire Ebola kana hati muri ya front line mujyango ntuza kuba turiho tubanze Ebola bo bari mnonga ko kuba warwarizeho uburiro bwa Ebola utunga that motivation no chimango Ebola neita konka tushimwe kuba nugirinda kandi ngo banze ko wawe ogumutegerize ngo itaho munju yawe apana kora kimanye ngo eriyo jeza ukureba ngo akakokwa ko wakarwana sakatakatahire mu mwanya gwawe hatinza kwico kurebera nkesha heji nyowe ngabahe suspect for some days no wende nizire nkashanga negative konka kurwo wirobwe nkagira ntahaka kokwa kahibara akagambe tinkuza kushitama munju karinda nkabanze karge kampara kije mbara kucha kubenchi baska abarwira mu nkabe nimbazamu making sure ngo nabaragurra oburwire bwabo twabukontainingira umwanya gumwe twabakirizokwe kandi twabareka kwija kunuya so that is one of my success stories konka na cha kabiri waba no manyangu o trainingirwa kurungi kandi byokoze so bine tinkurabo nco shimwe kuba no shita mu munju bakajanga abarwire barihe ukabareka bakafa tikiri kubasika note ko kuteka ho buryo ahabo kubita mu training yitu tugira ngo we have to save lives nubwo umuntu yakubariye hancwamba za rufu nogezaho kugira ngo ubundo kagarura amagaraga yinyuma so itwe niyo training yitu kandi nteko kora ngo twagezaho twaragurra bubona bako barwire kandi abako batakarwire twabarinda kora ngo tubakwata bwirobwe nishonje munonga kandi kurenga byamagara hatimwe muhame munonga kurebeka ngo bwirobu tugwajajaro wihangari tuge Uganda kandi wo mye Uganda wanura abashaho bafayo munonga kurinda amagara gitu icukuru munonga kurebeka ngo kandi wabasa kuba no yirinda turi kwendera nija kuba no geza kugambara actually tukugeza bine kubagambara utembwenu imebantu mwe uburiro buruho kandi nibwita nangwa naneshinde shinta ekinanta kwenda kwebwa uburiro tu bwine side effects ezukusiga aha muntu yaba burire na mnonga yari aha last moment so nabonye ndo tugambire umuntu wakwesize uburiro bukamuhika wakajati kambe ndiyo muka akaba kari ahamagarage turi kwendera we bari mnonga actually wanyuse kintu kinabanyurwo gambaho ahebore tandikire wo kuvuga nabantu bakugira ngo Ebola teruko ngo Ebola ni politics ziri around mwenda kurya senti apana tarumwa propaganda Ebola abantu bingi bafire waza kushoma social media zo kareba nekeri Kongo abantu barwire ito ntujya kushigamba ho shaheja kugira ngo obundi umunyabuzare utakarwire kareba ibyari kurabamo konka Ebola is real kandi neita so wow abantu gamba side effect wabuza side effect chuma habintu ebikusira kuteganisa ahari yabo abako barwire Ebola bakakira psychological torture nubatunga tocha umugongo bwabo baba so discriminated doshanga ngo nahi yaraba buryo mwana pointing akakumu agira ati wo karwara Ebola no basa kuba chine Ebola so abantu abo nubakira kutunga lot of torture
of course na n'icya kabiri ekikureta tocha yarenga n'umuntu wawe kufa ukashanga umuto kwisizwa kumukwataho ukashanga umwe nangwa nyuma ho tukatu government kebezicara banga ngo bode takakomuka yawo ahubwo ni benda protecting a community so icyo kintu cyateganisa munonga abantu cyaba stressinga batunga lot of torture rena abantu bagera mu manya no hezo important manya konka ebyo tinkuza kubigamba ho munonga abo kubati nyine evidence yabyo abo kuba bace abakizira buturu kumanya bina association yabo as survivors tabakerekire side effects nyingi other than torture. So muri yecho tuhereza abantu amasikongo uburiro wahiko umushaho no basa kucera ninga muntu abe na mate nafa naho uburiro buwaheza kubukwatwa ukija kare we support you twereze mbazi yo kusupportinga kugira ngo utunge immunity ya building immunity yawe iri kubasa kubinga bukabaho so tuburyo umuntu uri kurwara Ebola ngo nafa abo kuba wari mu statistics no kugira ngo nka 25% of those who suffer from the disease nabafa so hatu no yebuza 75 nibabaringa so nibacara ecyango munonga no kwija kare ukatushikira tukakusupportinga kureba ngo ubwiro bwo tubwakwita yabale ndonga kandi rero natureba ahatari west twin sister road tumuname ariyo nagumizamu kurebeka ngo yatweje so kutwakubansa kwerinda uburiro bwa Ebola na mnongi woriyo ko no bura no joto burhare konka mtahi wanje no kugira ngo tuburhare mnonga nitwe no kugira ngo nitwe tugezeho kureka ngo twabwerinda kubara kujengu aha utakarabaho ubwiro bwo takayiyongero kajota utinyonko kundebere imbasa karabaho buriro bukira hare mnonga ninganika politics nko kubagamba kandi yashobora ngo buriro mutakagira ngo manyanumuza kubahandoringa rokare nashukujiro tukanje nefune eshabiko banze nahe shabaka ninganze kukore ezo kuronde byo kurya ikindi sister Roda tumugumisha yenda kumanya arebe kwatagirina nutrition ebyakubasa kwera Ebola ninga tubentu bango umuntu bwe yabufuna na teko kuzomwirwaru wabari mnonga kwateye nebyo kurya nebyo kunywa nebya burijo ntubantwe nangu otunge a balanced nutrition erukubasa kwereza amagara gawe ku building immunity very fast so umuntu ogwe nabaye no kutunga carbohydrates ebyo kurya carbohydrates atunge proteins especially atunge bijuma fruits are very important kandi anywa mizi mingi abo kujwe ngunaja nana atanaka omuna yirukana so nana itenga amizi wo kurepressinga electrolytes kubura ezukushoro magarage abo kutanaka no kwirukana so ebyo kurya nariyo bya burijo but we need a balanced diet abantu abo mu rubaju basaba takuyamba umuntu gwabire Ebola nangwana logo wakizire Ebola abantu abo mu rubaju nko kuna nakigambire no kumakinga sure ngo mwa reportinga kandi umuntu ogwe tumwamukwataho wareba ino bonero ogwe yemera harubaju hariyo mubuze ningo wa family yishaka kugambira to umuntu wanje ari atanati hati mu muterere abibyamagara abari hihi nibija kubagambira ko maracitwazi konka mutakamkwataho umuntu ogwe no banangwa ariyo mwana wawe muzire ninga ariyo muzire wawe umuntu ogwe wareba ino bonero ogwe kaze ngo kamkwataho ntwara mawe nabasa kuhendera ahisire family yona so tukira kugira ngo ecora akore teresumu o reporting ninga shiza hirwarire hihi ningo reporting wa VHT wo mwanya gwanyu then we naja kugambira ababishomire abakubyetegereza babe nibo bija bakakira mu rwirogwe turukenera no hari akabiko kutunga Ebola akabiko kutunga Ebola tino takaruho no mwana no mukazi no mushija nanyo mushaho twena turi hakabako taho kugira ngo no mushaho nkaza kumusparing actually hatu warebo mu Uganda shaheji twinimwe bashaho nkabashatu abarya bitanda abo bugwirobwe waza kwerera no kushanga ngo aba bantu zo kwata umuntu wo kubanza bakaba barya bashaho kandi bakirya kitanda bari no baragurwa konka bari no babaje wagenzire mukama muheze cyumuro cyurungi konka abandi mushanjwa butwino mu ihanga
bari nibereka signs zo ku improving really they are doing well. Yes, there is no rakatano kandi abantu nibisha kuba bari mu myanya yo kushemererwa mu kongantu bijusi yangu okwerinda Ebola neshintu chukuru munonga imyanya eje kurebeka ngo irimo abantu abo kushemererwa clubs hotels imyanya kuzamo abantu binji murebeke ngo kandi mwa kuratara ebiragiro bya Ministry of Health bya standard operating procedures. Sister turi kuhendera sibura abari kutureba Hatayari West. Mwe bari munonga aho kuturikiza konke cyangwa munonga mureke tugezeho kureba ngo engaro zitu twagezeho kuzinaba kandi eje mucyo tukoraba mu kuramsya abantu tukuba kwato mu ngaro kwaginga okuzo myanya mu abantu bingi twagezeho kujya avoiding abo kuba mpaho nahabasa kwihamu akabaka hango ahamagara gawe. Amabaga ntumanya ngo turi nso mu weekend abantu nibenda kuzo mu mbaga nibenda kuzo mu bara nibenda kuzabura muhona nabeshengereza kucya kwenci basika embagezo mwana mbasa kuzireka muzireke ninga mwazamu reba ngo tuwaza close munonga n'abantu have a 2 meter distance away kugira ngo over safe konke cyangwa munonga engaro zitu ninyaza kugumiza muni nkigamba engaro zitu nizo the best enemy of our body. Let's try to clean them up. Tunga ka sanitizer ka ukateko mushaho kugira ngo hora bo rwona we takwasa kubona mizi hachira byo ka sanitizer nikija kuyamba kwita kakoko ka kurete Ebola. Yes, bari mnonga kutowire bawe ni maya hati numba muri bize konka kutufunda kire mazimantsima mnonga Hatayari West kana nabarebi impamyangu bayiga mu cyango mnonga wabano tureba Hatayari West twabantu ganira ho na Sister Roda tumugumye kando gunakora ebkwatagena internal medicine Hirare Lyambara Regional Referral Hospital kandi nko yakushoborera byarwo mukama khomushaho kugira ngo iboryokwe ubase kubano yerinda Rebeka ngo wakoratara ibiragiro bya Ministry of Health kandi wakoratara standard operating procedures okugira ngo obikeho akanya ahori na namtahiwa wabo kwato kumanya inoburwire kandi no kunabengaro obutosha kandi umuntu wena wakutekateko kuba ayinoburwire obumwirukangize ahirwaro yayoreka ubonero butukusi bantu bagamberaho ubonero bwo kushanga ngo umuntu ayino mushija gwa burkire mucebera mbaja ngo mushija gwenyine tugurumo gwa malaria umuntu nashoze shagamo mbina bombiri Rebeka ngo umuntu bamwirukangiza ahirwaro kandi no kugira ngo twena twerinde ubutosha abantu bakabare turiyo muri mwanjari kandi ntija kubashemeza ekireki ntenda kukikana Monalisa Rebeka mutashemerera ni mureka mbendeze weekend nungi otarga Hatayari West.